Nabashuje mwese kandi nkomeje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. N'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyakiriye drone z'intambara kabuhariwe ziri mu zo cyatumije n'ubundi mu gihugu cy'Ubushinwa ngo zizifashishwe n'ubundi mu guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Reka nongere mwifurize kugubwa neza cyane, mwifurize uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ibisanzwe njyewe nitwe birekana mugire akazi kanjye ni kamwe no kukugezaho byinshi bigiye bitandukanye biba biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Niba rugamira udusuye rwose ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzagushikwa n'amakuru yacu agiye atandukanye aba ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Ikaze mu makuru yacu, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ndakwifuriza kugubwa neza cyane. Nk'uko mubizi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa ntawe idapfunda imitwe bitewe n'uko rwose ikomeje kubizwa icyuya n'imitwe ya M23 ukomeje rwose kuyicabiranya, ikaba yaragiye iva mu bice bigiye bitandukanye. Ndavuga leta ya Kinshasa, by'umwihariko ingabo z'iki gihugu FARDC. Aha rwose M23 yarazishushubikanyije, nazo zirukanka kibuno mpamaguru ziva mu bice bigiye bitandukanye byinshi, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma ibibazo byinshi cyane bikomeza kugaragara ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'inama z'abakuru b'ibihugu zabaye, zaba izabereye Rwanda mu gihugu cya Angola, izabereye Nairobi mu gihugu cya Kenya, izabereye n'ubundi mu bihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu by'u Burundi ndetse n'ahandi. Noneho rwose ni na nyuma y'uko kandi leta ya Kinshasa yitabaje abacecuru bagiye batandukanye, yaba abo mu bihugu n'ubundi by'Uburusiya ndetse na Bulgaria ndetse na Romania. Ubu noneho rwose biravugwa yuko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeje hariya i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yagiye kukugurira drone 3 kabuhariwe zizi kugaba ibitero by'intambara. Ni mu buryo n'ubundi bwo kuzifasha mu buryo n'ubundi ngo bahangane n'umutwe wa M23. Bimeze bite? Byagenze bite? Ese izi drone zaguzwe ryari? Zageze i Kinshasa ryari? Byose nta handi wabisanga atari hano ku Nzozi TV. Bahaye ikaze. Nguko nayo nangiye mbivuga, ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyakiriye drone z'intambara ziri mu zo cyatumije mu Bushinwa n'ubundi ngo zigifashe n'ubundi guhangana n'inyeshyamba zo mu mitwe wa M23. na African Intelligence dukesha iyi nkuru yatangaje ko rwose mu cyumweru gishize aribwo n'ubundi Kongo Kinshasa yashyikirijwe drone 3 zo mu bwoko bwa K-4 z'ikigo China Europa Space Science and Technology Corporation yaziguze n'ubundi n'icyo kigo muri rusange. Izi drone rwose ubu zifashishwa mu kugaba ibitero. RDC yakiriye ziriya mu icyenda n'ubundi yatumije mu ntangiriro z'uyu mwaka ngo zifashe n'ubundi kwivuna M23. Imirwano hagati y'impande zombi n'ubundi yari imaze gufata indi ntera, kuko mu byibuka umwaka ushize rwose ibintu ntabwo byari byoroshye. Muri Nzeri uyu mwaka biteganyijwe ko n'ubundi Kongo izakira izindi drone 3, mu gihe n'ubundi 3 izindi zizaba zisigaye n'ubundi zizayigeraho mu mpera z'uyu mwaka. Kuri ubu ngubu imirwano y'impande zombi n'ubundi imaze igihe yaragabanyije n'ubundi umurego, gusa hari amakuru avuga ko n'ubundi yaba FARDC cyangwa se M23 bakomeje kwisuganya ku buryo n'ubundi ari ubwoba bw'uko n'ubundi imirwano ishobora n'ubundi kongera ikubura. Inyuma y'uko rwose impande zombi zinaniwe n'ubundi gushyira hamwe cyangwa se ngo zishyire iherezo ku makimbirane zifitanye biciye n'ubundi mu nzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro. Drone z'intambara RDC yaguze n'ubundi byitezwe ko izajya izifashisha n'ubundi kugaba ibitero ndetse no gukora ubutasi ku birindiro by'umwanzi wayo. Usibye izi drone kandi iki gihugu kinamaze n'ubundi iminsi mu biganiro n'Ubushinwa bwifuza kukigurisha n'ubundi indege z'intambara zo mu bwoko bwa Chengdu FC
-1 X-Log ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Chengdu G-2. Byitezwe ko n'ubundi iby'izi ndege n'ubundi bishobora kuganirwaho n'ubundi mu mpera z'uku kwezi hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi mwene Etienne ndetse na mugenzi we w'Ubushinwa yitwa Xi Jinping, ubwo n'ubundi uyu muperezida wa Kongo Kinshasa azaba yesuye igihugu cy'Ubushinwa muri rusange. Drone zo mu bwoko n'ubundi bwa Cham-4 Kongo yakiriye, byitezwe ko n'ubundi zigomba kwiyongeraho izindi zo mu bwoko bwa MK-4 Layer Pair z'Inyamerika, n'ubundi zikaba zifite n'ubundi birindiro ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Kavumu giherereye n'ubundi mu birometero birirwa muri 30 ugana mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu. Ni ibintu rwose biba bikomeje guteza impungenge cyane, n'ubundi ibintu abantu benshi bakomeza kurebera impande n'impande cyangwa se bakurikiranira hafi ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bemeza neza yuko n'ubundi iki gihugu kidashaka yuko n'ubundi iyi ntambara irangira, ahubwo bashaka kuyikomeza muri rusange. Ese iyi ntambara izarangira gute? Ese izaherera hehe? Mu gihe rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage benshi bamaze kuva mu byabo, abandi ntabwo baryama ngo basinzire, abana rwose bataye amashuri, abandi ibikorwa remezo byarahangikiye nk'imihanda. Mu gihe rwose Loni mu ibarura yakoze yagaragaje neza yuko n'ubundi burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarirwa imitwe igera ku 130 yose, mu gihe by'umwihariko umutwe wa M23 ariwo kabuhariwe rwose ukomeje kotsa igitutu leta ya Kinshasa kugira ngo bicare ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu ngubu neza byemezwa neza yuko ingabo za SADC zabaje kwemeza neza yuko zigomba kwerekeza ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugambi wo kohereza izi ngabo kandi uhari, ari ibihugu bimwe na bimwe rwose byamaze gutera utwatsi iki cyemezo, byemeza neza yuko n'ubundi bitazongera kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango wa SADC, mu gihe n'ubundi hari izindi ngabo z'ibi bihugu zagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano muri East African Community. Mu gihe n'ubundi hari n'izindi ngabo n'ubundi zo muri ibyo bihugu byateye twatsi iki cyemezo zagiye mu buryo bwa MONUSCO muri rusange. Ntabwo tuzi niba iyi SADC izajyayo rwose idafite ingabo zigiye zitandukanye nk'iz'u Burundi, iza Kenya ndetse n'iza Kongo n'iza Angola muri rusange. Reka dutegereze turebe uko bizagenda. Nanjye mba hano kugira ngo mbashe kukugezaho buri kimwe kiba kirutureninga hirya no hino mu isi gatanu ku kandi. Yitwa Mbere Karamugire, niba ari ubwa mbere udusuye kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye.